što napada, odnosno ne napada nas, nego nam kće. Nešto ide, a ne znamo što je to. Da ti prestrašiću Luciju. Rekla je da dolazi. Nemoj čekat. I tako kad ona kaže da dolazi, da kreće, da stiže. Živi ravno minutu i 10 sekundi od mene. Imam neki osjećaj da će sjediti tu sat i pol. Hvala ne dođe. To je zapravo zaprešički glas. We made love under dark moon. Biće mlada, ti ne dođeš tu se. Pokotiću se. Some castles were made of sand. Only then. Nešto hoda porezno. I to je drugi pas. George. To je sestrin pas. To je kod nas čuvanje. I am not every fallen star. Prije 20 minuta je rekla da stiže. Ponovit ću, živi minutu i 10 sekundi od mene. So we can love until infinity. A ne, nije to. Ide. Daj! Još je slušalice prende i uspio si mi A presti. daj. A nisi skočila. Ne, pa malo si pre rano izletio. Shit, čekam da već pola sata tu pred kamerom. Haj! Ništa. Propalo. Ćeš morat. Čekaj ti mater. Došla nam je Ivona. Kikdi malo uopće ne snima. U zadnje vrijeme. I snima da skupa. A kak to ide? Makni kameru, makni. Kak to ide? To
Ma nije Kak, to ček to. sam malo, kak funkcionira snimanje? Koji mobitel ti imaš, Ivana? Jesi ospala da imaš kameru na mobitelu? Ne, glupo, ne mislim sam da je ono što snimate, jebote, ono. Isuse Bože. Ono, spalila si mi kosu. Kosu. Još, kako kaže, uzela 30 eura. Još 40 pali cijelicu za čase. Da, a kak ide? Svetoslave. Ne, Svetoslave. Svetoslave. Skačeš mi po živcima kao retardirana beverica. E, ali kako to Čuti funkcionira? ovoga časa. Pa ti moraš ponavljati za tim. Aha. Samo ponavljaš. A naravno to ono. Šta? A to što je vic. Aha, Helen Keller. Ja ježa više ne mogu četati. Još malo. Da, ja nisam samo došao. Kako se zgodilo? No. Ok, ti sreš. Kaj. Uj, mama no! Još se gos. Mama no! Zašto mi se još Buk. Jesam gos. Nagroblje. Hvala. Ne sad snima. Zajam go smutamo još. Da. Jesi pročitala ono na ispovijestima kao kaj je jutra napisala? Za 48 sati imam ispit, a upravo sam se sjetila kada bi morala održati koncert, da ne bi imala listu pjesama koje bi otpjevala, pa sam počela pisati listu pjesama. I na show must go on, kad sam izvodila, publika me 3 put vraćala, a ja sam se plakala, evo upravo dijelim autograme po skripti. To ti oni top komentari i dole ti napiše neko, imaš pravo, ispitnih rokova ima, koncert je samo jedan. Tako je. Odmah sam se marala sa sredstvom. Hoćeš reći da sam imao samo jedan koncert? Ne, nego da kao... Ili onaj koncert na kojem ti nisi bila? Nego... Okej, ko je ovaj